Kum shimenta banyale ban plelat ke samla bakin yok banyak biang hakalanti ke bathamai ke balat no nak jingop hak jing dik drog hak sepale jong katayo ke hinyo trap youth council kala phah yaki laingot ke samla shaka rehabilitation center ke badon ha Assam ke balatip kum ka Alive Again Foundation. Ka HYC kala pen menai ke thama bani hun persya drugs bagani ka seng kala lek kenra hakaling jaka ha ka balayo kurup drugs badi obat ru ikinong di drugs ndai ka seng kam shim lakut tangkum ni hi ndai kala shimru gisen jam ban snengi ki samla ki balang ngop ni ujing di pembuat ibu snil bar kala paru kini ki samla syaki rehabilitation center hadin bal ajung menjor di bahagian HYC kala pentip baga seng kam shim lapha tang yakini ki laingot syaki rehabilitation center bakin kala bat ban enoi drugs bat ban yat no deklenti ke bathamai HYC had umata kala pha ko ba arp sangut samla bakin yo akalat bakin kala karukom im joki bat kaseng kadap dak jing kemen bagi pat ba akil ai ke jing trelang bat kham tam e ne kitu kilong gieng ke be kendo jing e HYC kala pen pauru bagadan ya ke jinget ke bas kem balada barok ke trelang kam don jing e ban pendu jat u drugs akanong ba shlong